Karbiang long nong nam kache thangklong lanchot kali lamet lamchong hin kabirti ponabang phula pen non all party hills leaders conference ratcharia songpen non kewangji Assam Legislative Assembly Haraghat LAC pen kachepate dunje bangphu Suren Kramsa pen Karbiang long laifang pong kewangji MLA election abu thak chingki chithanda alang li nut lamet lamchong kapangcho bangphu kopia thesi bangso MLA election along kachepate dunang kokma bangso puthak nilituma pherangke Bikram Teron along pen RJ Xina Kardom Karbing long life kelang aratum doan. Pini liltum Karbing long life pen. Isi tiek pen. Cipuci iji pansin liltum tak kewang lo. Jasa met Haraghat LA non APHA HLC asong ahin pen. Kaco toy dun made tiket ke long dun abang pu. Suren Kramsa alang lige Ohom hai toba long stame don mei pu lo. Lapen karbi lamera mai long stame alang like mepu kichudun tang bang pulo lapen karbi literature hin pen kalang litai note ket hexera bang pu lapen alang liga ex principal of labang so bitilang so MS school iglo la si alang liga ket hega son dopik la si alang li son ket hekiri lapen non kei phan karjap la si alang li phan samil tum churu reu ne la si alang lipan tihek pen son ni alam the alang li ake mang puthak lapen non ke thurdun alang li ko PPC APS HLC pen labang so ake mang puthak lapen alang li jung si haidet pulute ko PPC alang li kei phan claim pon ba long ri phan PPC claim pon ji ma lai we puthak li tu ma ju pon Kardomik lo na tum kaduk vela Karbiang long life along ke claim sepadu abang tum panangka ini long ke bang po kasi nili bangke non ke bangji laso kili ke long Assam Assembly along nili nomad nomination ta Thailand lo kasi nili ke claim ji ning ke hang puason bangke lake kaduk be Karbiang long arata reng dok reng mi pemunun kita dun teji mini akhipi bangkala helo lasi non nilitum kaduka beta arjulong lo pen chini logon ala litum la separate electoral rule la separate voter list lo hedi la bangke bangke manela non tribal atung aphana bangke itu melong nang cingbui dun dedet nang di bang so butak list nang cingbui dedet nai la han lo ne tum ke ake the nai ake mang la jong si chun det pulute karbi tum non lingkan suri ke thom si bagre bila la pusang la so adum suke nan to ake mang pisi la so ake mang pen ke aku la ke chok le hedi so ake mang ke nilitum mate nili jongjung ka kamatha la pu hedi Elitung SIU putan ang liar julong no bo. Kalang. SIU pulutang te like staff investigation unit bumati. Kalang. SIU labang so SIU thakta elitung ke forget sakurile da council long utmas council long CPG kusida me laso SIU chunchelang. Liar kalilang. Oila puson si dokok. La puson si dokok mah. Lason lah jadi. Laso putak samin altum. Klempo mana son lo SIU ke ilitum a ekali. Labang so ekala ke state ek. La sabi assembly tu mat ek lagi. Executive leader ke puri ni. Ati ilitum malong ke legislative power doko. La legislative baja kong doko ko join ni si ilitum ke SIU nang ni pugali. SIU tanang po si tame ilitum me thang si jongjung si Selam nahi. Lalu hedi. Taso third bangke la isiven hedi. Tet dah dua mati hedi. Teachers eligibility test dua mati hedi. Laso tet sidame laso tet dokok pen laso tet ta state ek bina. Laso tum tet nang ni pupe ini tum mithang si selam nahi. Ola pusong hedi. Aku laso nak thak se hedi lawang sol isi bipon kok hedi le hedi. Made jong than phan he la bangke la 2013 aning kan tet tang chen lo ma di
asal dia dah karbi anglong that one of the two 1400 post harus kripli lah so post pen karbi tum ke long dun asid apos ko anu mas sari kuribe oi la puson la se di latani tum nang ni pugali ili tum ni thang si ki selam nang po ante la foda bangke foda bangke lata isiwe tang tang hedi jene la ili tum hala SC ST pura so aku tahu mati hadi SC ST hills sultan te sit hoveji SC lote budi la son dulu mati de lata ili tum ekali lata state A lasi ili tum si lata cebona ce selam den nangji bisaralam la ili tum Difu government college di Difu government college longonta ili tum ke hedi nang tum ke sit hoveji hen la kuson nang klang bon la bangke kali lo ili tum bangke helake 100% sili tum ke ili tum banne nang rijap jedlo ane la dagang se sit hokep du pute sit hokep celong nang sit pharu du pute sit pharu te tum celong lap ili tum endet nang sa hindu pute afi lam la 6 bang kilo la song de asa ko ala medical long tapale chat pa medical to les no edison ene pu madi de hadak ta son thadlo la sili tum ke 100% itum si celong lap nai lang wen lo ke aku 6 puluh tang te long de phelang alo long de phelang alo ta ili tum long ke di hala 1951 hala so interim la so Assam pen kipi nang dun hedi hong bidhan autonomous council phan pu ka panong hedi hala soron sin tu dak lembe kasini tumbang ke hala te ni det ko itu mi thang sin non ta tok bom lo so non ne de ko pin de la so puthat non bang ke la general election hai la general election jong sin am tum hai det lo te la da MLA pen ke na tum tum khan ke inherent subject kita do mati hoti lagi ka do beda chini lo 60 dulu long ki do tum anda chini lo inherent subject lu te ko piloma hala 60 dulu nang ki picheng hot ili tum autonomous council ke long cheng hot hala so sinang ke bondun ling hor mo la hek da ne lo clock da ne lo kasi isivet ajong than ni pu ko hedi jene ba primary school ke ili tum phan hedi lake nang ke bondun ling hor mulo lagi sumara mahang thek at lu pulu dang ke hedi ha tum nang mahang nang ke thek pen si amek nang dukok bo anu rang dukok bo ariya ke dukok son mati hodi la si thik ha de la nono bangke politik salam le dam law ningje dam itna nono bangke nangli dak khawaga de lepen ha nangli file nomination dun elo atumi si file nomination dun political alam le tum chethani na non bangke nangli against bangke opposition bangke national party hini do isi bang congress do isi bangke congress bangke rem tang pot non sarkar do bomge bjp ke non ke da harogat ele ke dorsing ro hanglo la alangli pen nangli kopilo difference nangli chethai damlo pe nangli ituming long so avut det pen iltum hai deji sonta nangli ke ma khadu ma mate nangli konsi nangli da ke claim ke dam pen nangli chethai damlong lo nili tumbang ke high vet po posisi matha lo hedi sita me ke high det sita me nili tumbang ke aku cirijen tu pong ta pacha haila alam bang ke nili tum ke manga son isi bang ke lo ton mai state nang pinang po kini bang ke mo ben che than da putale se bang nang than pi vek nang po la kam jong sinang claim pipi plute nili tumbang ke high det sita me cirijan det ji aku jong si rem det pulutan te hedi ni tum ke rem det te ni oi ko yedim bangala lo nili tum jong si rem det puludang thedi nili tum se chokki rat tum le chokki gali athe di nili tum bangke kai kita MLA manangi MEC manangi po panda gali sita lak claim bang e claim pipe de ra joine masi tumta tum jong si lidun de pulute claim long le det po solam phanchot la se di ni tum bangke la jong si rem det pulute nili tum ke chokki pugi pudam tim bangala helo je nili tum ke bang phan ke tham lo ke pare lo tum 60 dul ku pia hormu ma 60 dul ja kong ko an thima ko an dima la hai lam an kapacin ni je phansi ni tum bangke timang Kasi di nitum remdet pulute nitum si chokki lo tamade rat tum phan than the de lo rat tum phan pachini the de lo kita non mat ke ni ligi thek long teng pulutang te hedi
Aprang ke Karbi is known themselves too late pumati po. lalu. Too late po bang ke non ke laan let li. Non bang ke la opposition tum taning je bom lo Siksidul aja kong pensi non dareng bom lo siksidul aja kong pensi council da bom lo. PC non siksidul aja kong cilong lelang PC elang litum hangju lo pusi PSL si tum handa akoi keban. Masih la soputar pilo na ni. Nilitum kene je bangke bani digini je po he jodi. Alam bangke siksidul du pujong siksidul arona teng pe kita ke thang tak leng. Udam pulo ti. La EMCM chulong lo la tipi ni klem ki de luta siksidul kapap huga kam lok si klem nang lilang tha hedi jut la ilitum siksidul ang kangke la ke hedi kumani ang tana tumbang ke la pu babar buejeng nanggung pet ta jakong. La suadim si autonomous council along non ason si dame bang khai tum phansi EMP pon dom lo MSC pon dom lo la son uploadan te la ke bang khai tum phan bang ke recognize pi bom lo still sa recognize pi ton bom lo la so autonomous state bang ke la ke li tum si dolong chot na gi mati sita la bang phan pon dom lo ha ke cheng pen sita me son lo non puta lo son lo eli tum theklong lo panane abida pura tang ho Pengene dulu macam ada hak kecing pentak. Nasian ke hadi laki siksidul si papuk rong lo. Itu lason hadi natum siksidul lutang kok lepu nang li arwi jangpik lo di. Arwi jangpik lo nang li nudeng cikup lo te safeguard lo. Asal ke save lo mati. Sedang nang li yang sanu deng bikop cikup ke dak putih son. Lason sinong ke bangje. Angke litum ke la siksidul buludang te lagi mini constitution. Angke lake constitution safeguard ke mati litum ke. Laso hal mujang silitum imitha amachi MP mi pulutang te lake ali bang aveta tima. La person he ni mata dambang he di anupak do koklo nang ricu pani noi pulo. Sa anupak ku bikok ku te mamor te dai. Ala rita pani e jata claim ye pulo te le dunako. Asinom bang e claim nang ko. La so mini constitution ke nang li Assam state long ta constitution ve. Separate constitution ve UP long ta ve Bihar long ta ve Tamil Nadu long ta ve state tin ta la hai ve sel tu ke bihek pusita me la siksidul ke la ke mini constitution ko abha ke cheng sia phar long ma sidoro na so thek lo la si constitution do kok lu tang te la ke sia kan tu teng ma ti sia so teng ben la handle tum phag legislative power ta na pi jalo ili tum si cheklem nang ko la hai ke la pola mo sita hala state tum ka kapre tum ke la ke India constitution to son na claim asang si claim nai ili tum bang phan nang per chet ma ti kasi tum bang ke di person lo citizenship ta la si do ko lo council long ta belek butalis do ko lo aku la state long India long ta aku belek do ko lo nang li nam tum la tumi bang kon lo nang tu file nomination lo ba ini mama lo ni ya ta 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 Kisah kami pun nampak di rumah tu. Kalau ke hal la bangso apa prosedur ke sana bangso lam sab kan ada non nang li ke turun ceng lo nang experience la macam pamik ta ke turun ceng lo penangan ke dokumen mukas pangrum lang le dokumen sebang ke dokumen bang ke ini kila hiri latum Kuan ini kita hantar ke soalnya jendu lah. Kalah. Nampak nak klaim pilih apa tu macam? Dia panggil sui masih sui kiri ni tu. Lalu. Thang ke siksa ke abi? Siksa abi. Abi ni. Lalu. Thang nak tu pilih siksa sudah lah. Naldum la campaign na proses bang ko son naldum judi da luma ma son. Do bom lang. Tanon bang ke hala lesson diktiar lagi kerana kodo pendapat mereka. Baik pernah kita nanti kan. Kalau pakai lasu campaign yang ko anta nane akan hidup penyelidik boleh. Alat dia bagaimana lalu. Masih ini tumlong guarding long life along alang ni sering kamsa alang ni non APS LC asong hinpen non harogan elipen MLA atika kelong bang pulo lapen file nomination lo la si alang li ke tudun po la si sik sedang selami 100% le puda cholo 100% da alang li CPL lo pasipu la si alang li phansame lapen song phansame ni tum carving long life ahin pen hizume paji dulo lapen ni tum long
thiek pen si pochi hudalong apona bidun thet pot chul parlo